min wa rusuli enelaɓe yamɓe. Inna allaha tabiti allahu on qawiyun ko o tiiɗuɗo azizun ko o tedduɗo. Allahu tabaraka wa ta'ala emo andinde en hulɓinagol lundagol mo kanko Allah e lundagol nelaɗo makko on. Ɗum woni waɗugol ko ɓe haɗi kon acca ko ɓe yamiri ko. O wanno waɗugol ko Allahu haɗi kon ko e lundagol Allahu jeeya. Accugol ko Allahu yamiri kon tawa no waawi waɗde tenti ko wajibi kon ko e lundagol Allah jeeya. Allahu noon tedduɗo mawɗo on andini ɓe wonɓe lundade Allahu on e nelaɗo makko on ɓen ko e nder hoynaɓe ɓe woni ko ɓe jeeya. Yettugol Allah ko hoyede addata. Misal mum ɓurgal mawnude ngal ko Iblis nde o yettuno Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu hoynuno mo o yaltinimo ka aljanna ballo ittimo ka kammuuli o waɗimo mo fuɗɗi iwtiri ɓaawo muɗum ko tawata mala hattode. Kon an nden men annabi Adama alayhi salatu wassalam nde o ɓattino hunde woodere ko Allahu haɗi ɗum wontuno wirdere coñƴi ɗi o ɓorni ɗin. Allahu wi badat lahuma sawatuhuma. Elan yettugol Allah tabaraka wa ta'ala ko wirdere ɗum addata. ɓen men noon annabi Adama eɗen anndi ɓe tuubuno fatalaqqa min rabbihi kalimatin fataba alayhi wondanimo teddungal ɓurigal o joginongal. Haray teddungal ko heɓorta ko e ɗoftagol Allah tabaraka wa ta'ala. Ko ɗum waɗi neɗɗan kewniɗen gurdam makko ɗan yo eɓɓinano toujours ɗoftagol Allah e nder gurdam makko ɗan fu embere ko o waawi ko o eɓɓinano woɗɗitagol kadi yettugol Allah. Ta Allah haɗu huunde o wuppo e mayre. Wota Allah wajimbi huunde o ronka nde waɗde e hoore himo waawi. Wota Allah humputu huunde o waɗa e ɗiɗi e mayre. Ɗum fof ko lundagol Allahu noon e lundagol nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam. Hokkagol e shirku, hokkagol e bidia, hokkagol e geddi e façon muɗum on fof dame mum ɗen no udditi hande udditagol ngol mara keero. Ñaamugol ko harmi, woɗugol ko harmi, daarugol ko harmi e ko nanditata sifati piiji. Ɗum noon fof ko e lundagol Allahu jeeya. Allahu noon andini ɓe wonɓe lundade Allahu e nelaaɗo makko on ɓen ko e hoynaɓe ɓeɓɓe jeeya. Teddungal inna al izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Man kana yuridu al izzata fa inna al izzata lillahi jamia. Elan tigi wattana illa e muɗum. Aray noon ɓuri hokkade yettugol Allah tabaraka wa ta'ala fi wi'ugol e yimɓe ɓen no ɗo ima ko nandi ɗen. Allahu tedduɗo mawɗon andini ɗo wonde o ñaawi, o hoddiri, o windi wonde ko kanko Allahu woni ko hoolata e nelaaɓe makko ɓe. Naam. Wono noon kadi gomɗiɓe ɓe o waɗi noon walan yaj'ala Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila. Kono oɗo iman wonugol jama Allah tabaraka wa ta'ala no suura no aya sakkito on yewtirta en ɗon murandu woni. Kono si wona ɗum neɗɗo si o woni aaden Allah o woni tawaɗo e jama Allah e haqiqa sikki ala ko o hoolowo. Goɗɗo hoolata Allah, hoolata yimɓe Allah ɓen tabaraka wa ta'ala. Na ko waɗi noon Allahu ko o tiiɗuɗo ko o tedduɗo. Ɓaawo ɗum o wii mo humpitoɓe ɗo humpitande moolanade nde julɗo fof haani wattande hilla e mum. Honɗum woni ɗum no tawa e ɗoftagol Allah, no tawa e rewgol Allah tabaraka wa ta'ala, yiɗugol Allahu on, yiɗa ɓe kanko Allahu o yiɗi ɓe, yiɗa golle ɗe Allah yiɗi ɗe, yiɗa Allah, yiɗa ɓen ɓe Allah yiɗi,
yiɗa ɗen golle ɗe Allah yiɗi yiɗa ɗin sifaaji e alhaaliji ɗe Allah yiɗi no yaadi e ɗum ɗon añugol kala lundiiɗo Allah añugol kala yettuɗo Allah tabaraka wa taala o añi ko Allah yiɗi kon o añi ɓe Allah yiɗi ɓen wonɗo wono wonɗo e on waɗɗu ɗum ko o hiɓɓodiri e makko e enɗam wo ko ɗo wona wigol ko leñol goye leñol siko leñol on tigi laa hay si tawi ko ɓen on tigi mo yiyon e keeci mum hay si ko e yumma on tigi mo yiyon e teegi mum hay si ko nene gootoɓe baaba gootoɓe makko ɓen ɓe o yiwdi ɓen e ɓen gooto yumma gooto fi Allah on no hecci ɗum fof fi Allah on no ɓuri ɗum fof hawtodirta gom ɗingol Allah yiɗugol yiɗa Allah yiɗa ko Allah yiɗi kon e yiɗugol ayɗe Allah ɓen e yiɗugol ko Allah añi kon ɗiɗi ɗi hawtodirta abadan miɗi hawtodirta si tawi ɗum ɗum ɗanaji ɗum ɗayalɓe ɗi wonata no fungotu haray ndo koko ko ndo ɓe innata alwala'u walbara alwala walbara ko asasu moranaɗo e asasuji dina men kan yiɗugol Allah yiɗa ko yiɗa alhaaliji ɗe Allah yiɗi ɗi aña añuɓe Allah ɓen ɓe Allah añi ɓen tawɓe kadi no añi Allah aña ko Allah añi kon won wonon ko wawi wonde yiɗira fi Allah añira fi Allah ko ɗum Allah yimi ɗo laataji ɗum a tawata a ala taw mana waɗata ɗo o laato ɗo ko karamo koɓe luga ɓen ko ɓeynata o ɗo wona andi ɗo sifa o laano ala tawa ko haɗuɗo la takulu riba la taqrabu mala alyatim la taqtulu nafsa allati harrama Allah on ɗon laamu fof ko sifa o ɗo kono on ɗon gonnori golle makko ɗe on ɗon o haɗi amma noon oɗo himo haɗi himo feƴƴi kadi haɗugol ko ɗo ɓeynata oɗo ko riwuɗo la naafiya oɗo ko wonɗo ma yettade ala ton a tawata ton ɗo no feƴƴigol tawa annon wota waɗu piiji buy wiyaɗi wota waɗe no waɗe ka piiji buy wiyaɗi ɗi Allah inni wota waɗe wota Allah no haɗi jina no waɗede Allah no haɗi yargol beele no yarede Allah no haɗi boneji ɗi fof ɗiɗi waɗede kono ko tawi kom o riwi waɗugol mum o inni watta ɗum ɗo waɗay ɗum ɗo watta elan Allah tabaraka taala wi la tajidu a tawata ko wannon waɗetake ko mustahil a tawata qawman yimɓe tawɓe yu'minuna billahi hiɓe gomɗinde Allah o wal yawmil akhiri e ñalande sakkitine nde tawa ko gomɗinal haqiqa yankewal na gomɗinal inde yankewal na wigol ɗum miɗo andi arkanul iman andugol arkanul iman eyo ɗin wonu ka ɓerde no ɗi haani wonirde no ko piɗi settuɗi a tawata yimɓe tawɓe hino gomɗinde Allahu o gomɗinal ɗaɓɓagal ngal haqiqa yankewal ngal hiɓe gomɗinde kadi ñalande sakkitine nde a tawata ɓeeɗo yowadduna hiɓe weltudude hiɓe yiɗude man wonɗo wo wonɗo hadda allaha lundiɗo Allah o wa rasulahu lundinelaɗo ɗi hawtitata na joni noon haysi ko ɓen on tigi ma ɓiɓɓe on tigi ma siɓɓe on tigi ma gorol on tigi Allah inni walaw kanu haysi woni ɓen lundiɓe Allah lundinelaɗo ɓe laatike aba'ahum ko baabiraɓe maɓɓe kamɓe gomɗinɓe Allah gomɗini ñalande sakkitide nde aw abna'ahum ma ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen
aw ihwanahum maako musidɓe maɓɓe ɓen aw asiratahum maako gorol maɓɓe gonɗo haysi ko ɓeeɗo haysi ko babay mon tigi haysi ko ɓiɗɗo tigi o haysi ko siɓɓe makko ɓe haysi ko gorol makko gon watta wiyon ɗum nde wonno ulaika ɓeeɗo gomɗinɓe ngal ɗo gomɗinal haɗugal sabatongal weldudugol e lundiɗo Allah mo o waawi wonde wono ɓeeɗo kataba Allahu o windi kataba Allahu o ñaawi kataba Allahu o waɗi fi qulubihim e nder ɓerɗe maɓɓe ɗe al imana gomɗinal tigi tigi wattal al imana gomɗinal ngal ay al imanul mutlaq bi maana gomɗinal timmugal ngal gomɗinal haqiqa yanke wattal tawgal wona na gomɗinal haala kadi wa ayyadahum o sembiniriɓe bi ruhin gandal bi ruhin kulol Allah bi ruhin jibril bi ruhin wahyu ɗum woni ko jippi kon e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah sembiniriɓe ɗum o sembiniriɓe kadi iman gandal kulol Allah o sembiniriɓe ɗum o ɓeydaniɓe ɗum no mawnude ɗum no towude ɗum wa yudkhiluhum himo naadoyɗe ɓe jannatin aljannaji hana ko ɗum ɗo ɓe woni ƴeewande kono ɓe woni ƴeewude kono ɓe faala kono woni ko ɓuri woɗɗude e ɗaɓɓande maɓɓe nden ko naatugol ɗiɗi aljannaji wa yudkhiluhum himo naadude ɓe jannatin aljannaji tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha ɗo na hande fuɗɗi e janngude ɗum ɗo joni noon koko weli fini añugol lundiɗo Allahu ko hiɓɓodiri on neɗɗo o ngo tawde ko fi Allah yiɗirta ko fi Allah añirta koko Allah yiɗi kon yiɗata komo Allah yiɗi on yiɗata hino añi ko Allah añi ko won wo ko ɗum waawi wonde hino añi añuɗo Allah on won wo on waawɗo wonde ɗum koko weli heɓde ni en jangi hadise ka kitabu tawhid ka man wala lillah wa abghada lahu haka hatti ɗo o wi innama tunalu wilayatullahi bidhalika innama tunalu wilayatullahi bidhalika na ɗuɗugol julde waɗi yankaka heɓo na ɗuɗugol korka na ɗuɗugol sadaka ko ngol yiɗirgol fi Allah aña fi Allah weltora fi Allah tikkira fi Allah innama tunalu wilayatullahi bidhalika wonugol waliyu Allah jiiɗo Allah ko ɗum heɓoto anno ko ɗum woni asas o idan nde wonno noon koko metti heɓude ni koko metti ɓennude ni kono kamɓe ɓe wakkilike ɗum ɗon Allahu yoɓiri ɓe hon ɗum radiyallahu anhum wa radu anhu radiyallahu anhum wa radu anhu Allahu yarlike ɓe ɗo wa ridwanu min Allahi akbar ɗum ɗo woni mawnude ɗum ɗo no ombiti hay naatugol aljanna en jangi ɗo hadis ma en fillitike ɗo yewtere ka nde hewtunoɗen on ɗon aya wa ridwanu min Allahi akbar ka Allah tabaraka wa taala si yimɓe aljanna ɓe naatoy ka aljanna on noddayɓe kono yimɓe aljanna te fof mo kala tiggitonoto o lanɗo on weltike ɓeyna ko hakka men welto a dandi men yiite a naadi men aljanna e nemaji tawɗi sino e nder aljanna on ko yiitiri yiyaali sifa muɗum nowru nanaali joɗaali e ɓernde
Allah lando on jata ɓeydana on ɓeyna ko honɗum woni ko hara ko ɓeyditi e hoore ɗum ɗon woodi Allah innami jibbini e dow moɗon yarduye an on mi jikkanta on hannde kadi ɗum ɗon ombita e dendananga memaji ɗi kalden ɗum ɗon e nde Allah mo yaltitata o feeñana yimɓe aljanna ɓen ɓe yi'a mo kanko tigi ɓe yi'a yeeso makko kon ala nema hewto hetto ɗum ɗo ombita e dendananga memaji hedditiɗo kono piyo ɗum ɗo heɓo labudda neɗɗanke on darano o darano sababuji ɗum ɗi o wata gollande golle makko ɗe wawata hewtude ɗon kono sababuji ɗi o darnuɗi no tawa ko ɓuuri mawnude sababuji ɗi o ɗo yiɗirgol fi Allah añira fi Allah alhamdulillah noon iwde ka akhdari matnu al akhdari ka muqaddima matnu al akhdari mo fuɗɗino janngude ɗum iwde on saan iwde on saan idan ulaika ɓeeɗo hisbullahi ko ɓeeɗo woni jama Allah ko ɓe woni parti Allah ɓe woni fedde Allah ne ala faamu inna tabiti hisballahi fedde Allah nde humul muflihun ko ɓeeɗo woni maleteɓe ɓe ɓeeɗo woni malaɓe ɓe yo Allahu kawne en jaaɓe maɓɓe kala mo goɓɓen hiɓe yewti yewtireji buyi sabaɓe jippagol oɗo aya woɓɓe no inni ko waɗi ha oɗo aya jippi ko fi yoga e golle imonde e yoga e sahaba en wono Abu Ubayda Amir ibnu Jarrah o radiyallahu anhu ka jihadiji o warno ɓe makko ko jihad imoye kempo julɓe ɓen ɓe makko no kempo heferɓe ɓe woodi warɓe siɗɗo mum woodi warɓe jeyaɓe e gorol mum wono Hamza ibn Abdul Muttalib Ali ibn Abi Talib ɓe warno ɗiɗo andi ka hay Badiri addiɓe darade ɓen ka teere addiɓe darade ɓen ka teere ka wiyete ɗon ka tawata ɗon ka fotete haɓe ɗo addiɓe arde dara ɗon ɓen ko siɓɓe Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko wiyete ɓiɓɓe wiyete ɗo otugo ma ɓiɓɓe wiyete ɗo say ɓayɓe ari ɓe yiññike ka teere ɓeyni ko hokko faalayo ɓeygu mum heyno yo ɓiɓɓe mum ɓe wono alyatima hawta wawa ɓe tawde ɗon boyi immi ala sallallahu alaihi wa immi ɗo ɓe na jooɗo on sa Nelaaɗo sabbi bappa maɓɓe Ham ibn Abdul Muttalib e miñam maɓɓe Ali ibn Abi Talib ɓe ndiyam tawi ko siɓɓe maɓɓe ɓen ɗon tawa acciɓe halkade heferde ɗiɗo ɓe ɓen ɗon nangodirno ɓen tawde ko siɓɓe mum no tawa acciɓe halkade ka han no woni woɓɓe wi'uɓe hay si yewtere nden no mari haala wonde ko wiya Aboubacry radiyallahu anhu ñande go Aboubacry ɓen makko atto silmude o yenni Nelaaɗo o won Nelaaɗo haala sakko ka o banti ɓen makko yani banɗa o waɗi o yetti Nelaaɗo Nelaaɗo mi a waɗi ɗum o inni Nelaaɗo joto hippono pilli ɗum ilan yewtereji boyi no yewtara e muɗum kono mo himmu on hulasa on haaka tawata ɓay wona fi ko feƴƴi ɗum ɓuran wona fi wona deftere taarih wona deftere histoire ko wonde yewtudema yewtammi nde tondira man kana hayya ko wonɗo ɗon wonde woni ewnade toɓɓere nden ɗo ko andingol en imanu goɗɗo ko timmata diina aade timmata ha o yiɗa Allah ɓuri jiggol ko yiɗi kala kude arba'un man kunna fihi wajada bihinna halawata al iman ara noon ɗum ko ɗum an yakuna allaha wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma eɗen anndi ayeje ko kadi no ari haɗude weddudugol e keefere wonɗo wono wono ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara
أولياء حاولني ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منه الجبار. آية وألك سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نكو آية تنجيتو وندكو واجب يدخل الله تبارك وتعالى إن لا نبقى يدخل فينا كل في دين أنك أريد وجهاد. Edito, esito, ebeigo, egorol, ejeudi, ekodande, onon jeeto ɗum no gasani jimmi ɓuri ɗiɗo jeetati ɗum ko wajibi. E tan haray diina kam laabudda ka ɓurana on tigi ko hedditi ko fam ko fii ka tagira rek imam o suka on julni en ɗo e nani jeɗaji ɗe anditini en ɗeɗe wondude e janggi namaɗo senduɗo o anditini en ka Allah inni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itan ko fi ɗum tagira ɗe si tawi goɗɗo heɓi ko wela ɗum e welɗo ɗum mo o yiɗi ɓuri ɓe Allah yiɗi ɓe wo firmo ɓaaɓe ɗe ɗe nganndi añugol mo Allah yiɗi ko kereyangol hoore mo probléme. hadisul qudusi Allah inni man aadani waliyan faqad aadantuhu bil harb. kala añangolan giɗo an yo anndu mi humpiti hawre hakkude an e makko. e tan wiyaka ya tuuñu goɗɗo tooñe no harmi ka tooña hay keefeero kono amma yiɗugol ka nder ɓernde mum ɓernde mum nde weltora si yii nde wewna yo taw amara fotanɗo ma allahu taguɗo ma on e nelaɗo e ma on e ɓe jaɓuɓe diina Allah kanka o tagiri tagore nden kam fiimum ɓe jaɓuɓe nelaɗo on sallah sallam moɓe waawi wonde wono kala añuɗo ɗum ɗon accuɗo ko woni wotay kanko ko Allah o añi accuɗo ko woni wotay ko ka diine Allah o añi himo yiɗi kala ko hedditi ko himo yiɗi gimi yimɗi himo yiɗi gimi e gami himo yiɗi kala ko hedditi ko kono ka diine Allah o yiɗaɓe ɓe jiyaɓe Allah o yiɗaɓe sa yiɗi on ka ɓernde ma haray a waɗi hoore ma e pilasi ka tawata a tampinay hoore ma ko annon ɓe kala añuɗo Allah añi diina kan Allah o yetike ma fi maɓɓe hayri siko siɓɓe on tigi Allah andini en kono la yarqubuna fi muminin la yarqubuna fi muminin illan ononi illan enda ɓattodiral e enda wala zimmatan onahad siyani piyo ko nene goto an o ko ɓiɗɗo an o ko ni o ko ni haccake maɓɓe alaji koɓe hooli koɓe yiɗi koɓe woni haɓande kono ɓurani ɓe ɗum ɗum gonum naadi goɗɗo e wiwol raɗo ɓiɗɗo mum fakkina ɓiɗɗo mum inna si ɓeɗo hokkama e suudu sunnayi e ko nandi tata si waɗi piiji tan aray oɗo aya ko tawaɗo ko wiyete kon ayatul wala'i wal bara aya tinɗinɗo yiɗirgol fi Allah e añirgol fi Allah e pilasi mum on e nafoore mum de haray noon gueɗen tori Allah tabaraka wa taala yo asuɓe en siforgol ɗiɗo sifaji ɗe o manti o tanda en yanugol e ko lundi e ɗiɗo wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Hadis musakkid ɗen jangude on ka Bulughul Marami hadis Abi Umama ka o inni ɗon wonde Nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam maki kala tefanɗo siɗɗo mum on tefoore o neldi kanko tefanɗo mo on
neldari tehuɗo on jaɓi neldari ɗin hara yo ari daman mawno ngal immorde e damiri baade jamdi ɗen seeɗa ko feƴƴi gonngol wiyete safa'a amma safa'a ñaawore oɗo hadis en yii ɓaw inde ɗo rawahu ahmadu wa abu daud wa fi isnadihi maqal kono karamakoɓe boyno sellini hadise on o fi isnadihi maqal bimana heno e hadise on konngol bimana konngol wi'ugol hadise on no loyi kono karamakoɓe boyi hino sellini hadise on oɗon ñaawore hadise on karamakoɓe wi taw ko wiyete tefore kon no feƴƴi feƴƴe no woodi tefore wajibiide no woodi tefore harmude no woodi tefore dagiide woɓɓe go wi wonde fandare nden ɗo o wonde no harme andi madama hadise o inni haray ko o yani e riba tindini waɗugol ɗum ɗon kono ñaawore mum tindini no harme karamakoɓe mana ɓe jogii manguji e ɓe hadise o woɓɓe inni ko faanda ɗo ko tefore wajibiide e tefore harmude no harmi ka on tigi jaɓa neldari ɗo ɗe ona koye naari ko jotti ko neldari wi yon noon si tawi neldari ɗi daggi harmi jotti kan itti sikka tefore wajibiine ɗe ko si tawi woni masalan a yisiɗɗo ma no tooñe ina waawi ittude tooñe ɗen haray ko waajibi e maɗa nde walla ko waajibi e maɗa nde walla gano yamin ɗum unsur akhaka zaliman aw madluma o yamiri on kadi ko sansugol ko aña nelaɗo no yamiri sansugol ko aña man ra'a munkar man ra'a minkum munkaran fal yugayyir ko ɗum waɗi e on alhaali ɗon si tefanaɗo on neldi tefuɗo on no haɗum tefore har ene andi koyde tefore harmude o wonani goɗɗo sabu fi o tooñu goɗɗo o nani goɗɗo sabu fi o jattu haqqe goɗɗo o nani goɗɗo sabu fi o yettu Allah taw gollal ngal ko harmugal kala ko iwtiri ɓaawa maggal ko harmude karamakoɓe goo yaari ɗum ɗo amma si tawi woni wona hay hunde e ɗum ɗo na tefore wajibiide na tefore harmude ko tefore dagiide woɓɓe yaari si tawi woni o waɗanama goɗɗum haray ndimo daganimo kaw jaɓa sarti si tawi o sartinanaali dow muɗum goɗɗo arini akhi wallam fi hunde kaari hunde nde wawɗa wonande sabu innamo mi wallete kono a yoɓayɗan hunde kaari ko hunde harmude ɗum ko hunde harmude dagaki nan amma hadise mon ɗe janggude on hande ma hadisaji ɗin qala rahimahullah ɗum ɗo noon luutorira e hadise kanelaɗo sala sallamaki man sona ilaykum ma'rufan jagiyum hadise man sona ilaykum ma'rufan fa kafi'uhu kono nefira on hadise kala waɗan ɗo ko moƴƴi yoɓeemo si on heɓaade ko yoɓon mo du'ano ɗon mo haa yi on wonde o yoɓii jango wattanoyiga moƴƴa naa ɗum o watta ƴettude hadisaji ɗin ma ayeje qur'ana ɗen ko piidira o ƴetta aya o piira aya o ƴetta hadise o piira hadise ko hunde harmude kala ko koɓɓe fof no fottani ɗum ko hunde harmude waɗatma ñaaway e fe hadise ma nassu labudda o annda ko hoɓi ko ko karama goɓɓe wi ɗum ɗo ndelala hakkude ɗum ɗo sa hewti usul siɗa janngude usulul feɓe a anday wonde nassuji ɗin no mari koyete kon am ɗiɗi mari koyete kon khas mo sendinira ɗum am e khas muqayyadu mutlaq nasik e mansub o wata wonde ɗi nassuji am sari o idan man sana ilaykum ma'rufan ko am wano ko nakira ma'rufan ko nakira kala moƴƴere si goɗɗo waɗanima ala yoɓu sa heɓaani ko yoɓiramo du'anoɗama amma mo tefani goɗɗo
o neldi mo neldari o jaɓiɗi haray o ari damal e morananga de dame liba ɗum noon ko haas ɗum noon ko haas qa'ida on haas koyo acce ka woni am wala ka woni elan ma'ana on ɗo kala waɗat ɗon ko moƴƴi yoɓe mo si wona hara ko safa'a oɗo safa'a ko haas mana ɗum ɗo ko ittintina ɗum enen ko ko huɓitiɗa elan ɗuɗo en ala hakkude hadisaji ɗi ɗiɗi نعم قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمبدي الراسي ينو والمرتسي ينادو رواية يقول هذه رواية إمام أحمد سمع أبو داود والرئيس بمعنى بسيطة حقه نماء بيوم goɗɗo no yeenude goɗɗo iso mana ƴetta geynaade ndin hewtina yeenaɗo o ƴettuɗo on geynaade ndin e junngo yeenuɗo on hewtini ndi yeenaɗo o ma négocie ha geynaade ndin fottana hakkude maɓɓe ɓeɗo tato kala nelaɗo sallah sallam no huɗi ɓeɗo no huɗa ɗo tindini wonde geynaari ko harmuɗum yeenugol ko harmuɗum jaɓugol geynaari ko harmuɗum négociegol fiyo geynaari yanu hakkude yeenuɗo e yeenaɗo ko harmuɗum ɓeɗo fof no e sengoli kuddinelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo kala no anndi koyete geynaari ko yoɓugol goɗɗum jonnugol goɗɗo goɗɗum fiyo wallitomo bonnutugol haqqe goɗɗo hewtugol ko harmi ma bonnutugol haqqe goɗɗo wiyete geynaari yeenugol fiyo ƴette golle yeenugol fiyo waɗa imam yeenugol fiyo e ko nandi tan asi waɗi piiji yeenugol fi haqqe hawtaaɗo yeenugol fiyo hettoɓe yo weddoro haqqe e ko nanditata e sifayi ɗo piiji kala waɗɗo ɗum o hippi e hoore makko kuddinelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam si wonaa nokku gootum haqqe ma hertiiɗo na haqqe kafaɗo de na golle no yalti ɗo e ko nande si golle no yalti wiyaaka ko an woni ko eɓɓana ɗen golle yeenugol fiya hen to golle ɗen dagaani kono noon ko golle kafaɗe no gasara systéme no waɗa ko honno examen ji waɗirte e ko honɗum woni sartiji ƴettegol ɗen golle geynaade noon waɗay haa mo mara qualification ƴettegol golle ɗe mo ƴette majje ɗe andi ɗum boneji ɗi marakeero ka diina e ka aduna yeena fi woni imamu tawa maranaɗu ganda yeena fi woni hunde garta maranaɗu ganda amma so tawi woni ko haqqe ma personnel masalan ɗo joni a soodi leydi ko laaɓi pos a soodiɗi ha laaɓi pos gasowo moƴƴinandema kayiti on sarti condition ji ɗi fof a timmini gasowo moƴƴinande kayiti on wona neɗɗo fewɗo ina sa jonnala goɗɗum siñatade kayiti e ko nandi e ɗum ɗo haray geynaade ndin ko harmuɗum sen ko won amma yo an a yoɓu a yeenu fiya heddu haqqe ma o naɗey haqqe kafaɗo ko haqqe hongo haqqe maɗa personnel jo ya yeenu fiya heddu on haqqe an harmanama kono jaɓuɗo geynaade ni kañum ko geynaade sego makko ko harmu e tan aɗa julɗo koyo reeno ɗum ɗo e kala ko nandi e ɗum ɗo رواه أبو داود والترمذي وصححه قال رحمه الله عنه أي عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له حديث أمره بيان أن يجهز يهب الجيش الكل
فنفدت الإبل قالوا لله كي فوق بك كل بك نريد قالوا لك وقت جاكو يهيك كل لني فايدو ولي فأمره نبي عبد الله أن يأخذ يؤنمه على خلائص الصدقة كيلو دي صدقة بمعنى يوجد كيلو دي يوم وقفه يسود كيلو دي يوم وقفه kono coggugol ɗon geygugol ɗon koko wiwga ɗen e nde kon geyguji ɗin no wi façonji nayyi en jattoɗo ɗum e no gasa e hadise sakkitoron ɗo inchallah mana yo ñawlu koy yo ñawlu geloɗi tawa kadi ko yoɓitirete kon gonɗum ko geloɗi yo ñawlu geloɗi yoɓitireteɗi geloɗi mana si yimɓe ɓe addi zakka on si ari geloɗi addade ɗin fi zakka on woni ko yoɓitirte geloɗi ñawlaɗe ɗin fi ko yaade kadi yaata qala o maake kanko abdoullah fa kuntu mi laati ahudu miɗo nanga albaira ngeloba wota mi ƴetta ngeloba wota bil bairayni fi geloɗi ɗiɗi yewtide e marɓe geloɗi ɗi mi ƴetta geloba e junngo goɗɗo min nasi geloɗi sadaka ɗin ari mi yoɓitirte geloɗi ɗiɗi ila ibni sadaka ha geloɗi zakka on heɓo mana hawtodiri ɗon joni nasi'a e honɗum fadduɓe e nasi'a jonnodiraka kadi ko ƴetta kon e ko yoɓitiroyte kon fotata e lan ɗum ɗo tiɗɗini wonde honɗum riba natata hakkude mummonteji ɗi mummonteji ɗi wona tawa ɗum e ka riba natata on andi gayida on e ko heddi ko e tanno ñakki de ɓenne damal ngal darsumen hikkoye ɗoro ɗon on ko landagol ɗum ɗo ko honɗe woni jawle ɗe riba natata ɗen e mum ko honɗum woni illa naatugol riba on e majje ɓe mana ko ɗum waɗi si riba naata e majje nan mo kala e ɗo o hen ɗo ɗi qa'idaji ko jawle honɗe woni jawle riba ɗen ko fi honɗum riba naata e majje si on tigi andi dawabituji ɗin haray inchallahu ndewanike mo ɓodditanike mo daman no andira fi riba ko diidere luttude radiallahu anhu o maakuno wonde hino e riba dame e kanko senamaro famate o wi mo yeeɓi harande naɗo fen sunnuno fi ɗum anndo ɓe faatade sahi kanko o famade gon ɗaɗo fen suduno annon ɓe ɓangini usuluji ɗi ɓe ɓangini ilaluji ɗi gandal noon ko diidere goɗɗo waɗa famude fof idan رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر خائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بسبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه إن جاء كيف يقول مزابنة كان وريته مزابنة مزابنة ko yeeyidugol ko honno mi on ɗum ko yeeƴettugol tamaroje yorɗe ma ñaamete yoruɗo soodira ñaamete kecco ma ƴetta ko état soodira ko état ko woni kokka hoore leɗɗe ma ko woni ka pilitaji ñaamete ko ɗo wiyete musabana na o maaki kanko abdoulahi ibn umar o maaki naha hadira anil musabana jonnogi mo fesude ɗo ko wiyete ko musabana ko wiyete musabana an yabi'a ko tamara dimɗe ha itehi gesa makko man dimɗe gesa makko man in kana si dimɗe ɗe laatigi naftan ko tamaro ma gesa man laatigi ko leɗɗe tamaro o yeeya ɗum ɗon bi tamolin e tamaro kaylan etade tamaro ittade beddude yorde ittade no ka leydi eta anda ko ɓer honto
o ƴetta ɗen tamaroje etade o soodira tamaroje wonde ka hoore leɗɗe ko ɗum wiyete ɗum ko noone e ko wiyete ko musabana wa in kana si tawi yimɓe ɗe laatiki karman ko inabu an yabi'ahu kode o yeeyata ɗen ɗon dimde bi sabibin e inabu yorɗo kaylan etaɗo kar ko inabu na sabib ko inabu kono gonnude hakkude différence hakkude sabib e inabu ko kecce ɗen ma kar sabib ko yorɗe ɗen kono ko dimde goote ɗen si yooli ko sa wiyete sabib ka hejjiɗi ɗon ko wiyete ko inabu joni inabuje yorɗe etaɗe waɗa e sakuji anda ko kiloji jeɗu no anda ko kilo jeɗu ma ko saliyare jeɗu ƴetta konko eta no anda ɗon ko jeɗu soodira inabuje woɗɗe ka hoore leggal tawɗe andaka si ittama marama ha yooli ko jeɗuɗe woɗoyta wa in kana si tawi laatike zar'an ko remru joni ko poññe maako maaro maako kaaban an yabi'ahu kode o yeyata remru makko ɗum be kayli ta'amin e ñaamete etaɗo joni goɗɗo no mari gesa maaro wa'ani tawa maaro ko maaro kono ka ɓeritaji mum ma kaaba ma poññe ma ko nandi o anda ko maaro si wa'ama yaaɓama wesama ko saliyare jegora o eta saliyare sa o inna o soodiri ɗeɗa baye maaro ko ittaka ka baye ande si ittama ka baye wesama yoori wesama ko saliyare jegora ko waɗi noon ɗo ko hakkude honɗum e honɗum geegu mum ɗo ko hakkude honɗum e honɗum hakkude ñaamete e ñaamete joni noon hakkude ñaamete e ñaamete riba no naata e muɗum hakkude ñaamete e ñaamete ko mari sartiji ɗiɗi mana hakkude kamaro e kamaro hakkude inabo e inabo hakkude maaro e maaro no mari sartiji ɗiɗi mislan bi mislin yedan yeda nam alji الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Naam, en andi ñaawore ɗum ɗo on si tawi no haɗama si haɗaka o ɓanginana en e hadise yeeso ɗo ko illa haɗe konngol ɓe mana kon waɗi ha haɗa wono sifa ɗum ɗo enen ka meɗen ga ɗum no heewi wadde ka meɗen ga masalan joni soodutugol poññe e poññe maaro e maaro e ko noddi hen ala kulli halin
hadise yeso jom bangina en ko bi honno wadi sino hada kadi nde haɗore ɗo no mari ka ittintina en hewde yeeso gaafi bay'ul araya bay'u al araya ko sifa ɗum ɗo tigi tigi kono aroya yeeso ga ka goɗɗum ittintina o ɓanginanayi en kadi sarɗiji ittintine gongo قال رحمه الله وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل بلندن عن اشتراء الرطب اسوغان سود الغول ما في سود الغول تمرو جكيتشدم بالتمر تمرو جيودde teppugol tamaro yorude soodira tamaro kecce ko hadise on ɗo ɗo yewti ko hadise ibn umar o radiallahu anhuma ko yewti ko fa qala nelaɗo maaki ɓay ɓe landama ngal ɗo landal si tawi no sellaka goɗɗo ƴetta tamaro yorɗe etaɗe soodira tamaro kecce ɗe etaka ma hay si ɗe eta ko waɗi noon kilo sappo tamaro yorɗe e kilo sappo tamaro kecce no fata e tan foti ko yorɗe foti ko kecce foti ko wonde ka hoore leggal mana foti ɗe etako foti ɗe etaka madama ko kecce foti ɗe etako ma ɗe etaka fa qala nelaɗo maki a yankusu rotabu hino ɗuyto kecce ɗen ida yabisa siɗe yoori kamaroje kecce ɗen ma inabuje kecce ɗen ma tigaje kecce ɗen siɗe yoori ɗuytoto idan قالوا ɓe نعم ko non woni o kala no andi ɗum ɗon fa naha nelaɗo haɗi en dalika gani ɗum ɗon fiwol ɗum no landa e oɗo alhaali madama ko hakkude ñamete e ñamete jinsu goto on no ɗaɓɓa jonnodirgol e fotugol joni noon madama ɗum ɗa no hecciɗi ɗum ɗa no yoori o alaka rewre ha wawe andede ɗum ɗo hoti tawi noon kino ɗaɓɓa hakkude ɗum ɗo yo taw no fota kala koɓɓe no jogii qa'ida ɓe inna aljahlu bittasawi aljahlu bittasawi kal ilmi bittafadul aljahlu bittasawi kal ilmi bittafadul madama andaka no fota tawde andaka no fota ɗum ɗon no yeroni e si tawi no anda no ɓurti ko godele bijidi amma ande fernite ɗum ɗo no fota tamaro e tamaro ino fota ter ɗum waɗi wonon si tawi woni tamaroje ɗen ma dimɗe ɗen e fof ko yorɗe on sahay ɓay si yoori ha gayni yorude hande kadi ɗuydotako si innama ɗo ko kilo ɗo ko kilo ɗum ɗon haray andama hon ɗum andama no fota kono madama ɗum ɗa no yoori ɗum ɗa no hecciɗi se ginni ko hecciɗi kon e waɗa kilo e feccere fi kilo goto yorɗe ɗum holla wonde e gandi no fota se ginni e waɗayɗa kilo ɗiɗi ɗa kilo ha joni en andani si tawi no fota ɗum wata en andinde silo pano en anda ɓe ko ɗuyto to ko si yoori ko ɗum waɗi madama eno ɗaɓɓa yo fotu si tawi ɗum woniri noone no andorɗa no fota aɗa seddaka yeyde qala rahimahullah وفي حديث عمر والخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم حديث تاكي ولم يلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه ابن إسحاق والبزار بإسناد ضعيف وما كان إمام رحمه الله قام عبد الله بن عمر وما كتبتي أن أبا صلى الله عليه وسلم نهى بهدي عن بيع غاني والكالئ كنتناكم بالكالئ كنتناكم honɗum woni ɗum ka ɓeydugo feesudugo yani ko ɓe faandi addayni biddayni
yettugol ñamande soodira ñamande e ibara ko soodugol ko alaa ɗon soodira ko alaa ɗon hunde nde alaa ɗon tawa an soodu ɗon coggu ko haldita ɗan a jogaaki mo wonɗa soodudu nde on ko halduɗon ko giɗa soodde jungo makko gandare jogaaki ɗo wiyete baybul kaali bil kaali mi yeeyima masalan mi yeeyima deftere ko jeeɗu dara sappo wiya mi soodi jon noon on to dara sappo on woni a dara sappo on alaa ɗo min kadi on to deftere nde woni a deftere nden alaa ɗo en halli en soodi coggu ngun alaa ɗon ko coggu ngun ittande kon alaa ɗon miɗo faala toon maaro mi yeeyima toon maaro ko jeɗu ko 3 awa kono o 3 toon maaro o yeeyɗo toon maaro on alaa ɗon o jogaaki mo wonɗo soodude on kadi huuɗi ko handiɗa kon o jogaaki ɓe hannda noon ɓe soodi ko huwodiran honɗum noon e lannelaaɓe sala sallam no haɗi kala koɓe goo no firin ɗo mayi uddayni ɓe dayi sooda goɗɗum e junngo am halden mami jonna nde deftere halden e nder lewru a jonna eno dara sappo lewru ɗum timma ala wiya a afi dara sappo on heɓaaki kono miɗo taƴƴini heɓugol kilo nendi e yontere aroyore nde on kilo nendi ko mbuuɗi sappo jooni habbonan haa si yontere nde timmi mi jonnoyde kilo nendi on no ɗon o alaa ɗo en firtiri ñamaade goo woɓɓe ko ɗum firiri maana yeeyigol ñamaade ne baygol kaali bil kaali ma baygol kaali bil kaali ngeyguuji ɗi karamo koɓe ginni no fecci becce nayi yaha soodugol goɗɗum an wonɗo soodude on e ko wonɗa soodude kon mana coggu ngu wonɗa soodirde ɗum e ko wonɗa soodde kon taara jogii coggu ngu wonɗo yeyde ko jogii kon yeyde ko ƴewɗon wonɗon yoɓa ƴetta ko sooduɗa kon naɓa ko ɗon ko ɓuri jarade e ngeyguuji ɗi ɗum ɗon ko soodugol yeyde ma a yaha soodugol ko wonɗa soodude kon no wooda siko maaro e ko wooda siko sukkar no wooda mbiya yeeyamo ɗo saaku sukkar yewɗon ha honɗon inna kono mi addorani buuɗi ɗin inchallahu yontere hannde mi adda e buuɗi ɗin ƴetta saaku sukkar on naɓa ɗum goygu ɗon kadi ngu dagi ɗum ɗon gonɗo wiyete ko ñamade ko yiɗa ñawli kaani saaku sukkar a yoɓa e masɓe sirandende timmi hunde kaani noone tan mo on ɓiɗa faala soodude goɗɗum naɓora coggu ngun kono tawa ko wonɗa soodude kon alaa e junngo mo wonɗa soodde on e junngo kono an iɗa jogii coggu jonnamo coggu ngun yewɗon fii ko sooduɗa kon wonde ɗuma henndotoɗa ɗum ɗon no selli e nooneji goo ko ɗum ɗumminata baygu salam en hewtay ko yeeso ga ɓaawo baygol alaya on no gasa ko baygu salam woni ko hikkiiɗo ɓaawo baygol alaya ko baygu salam woni ko hikkiiɗo ɗum ɗon ngeygu kadi no dagi wondude e sartiji mon ɗi no ɓangino e sartiji mon ɗi si sartiji mon ɗi timmi hiko dagi ɗon no seɗɗe yeyigol ko woodaka seɗɗe yeyigol ko jogaaki ko jogaaki koye hono ɗon wono no setti yeyigol ko jogaaki ko huɗete dagaaki a wiɓe ɓe no waɗde naya ɗum ɗum wonɗo soodude o jogaaki joggu ko on soodinde ko wonɗo yeyde o jogaaki on yeyde kon woni ƴettugol ñamaade soodira ñamaade ɗum ɗon ko huunde harmude e tan noone ngeyguuji ɗin ko ɗiɗo nayi aray anjuɗo koya anndu ko dagii kon e majji e ko dagaaki kon e majji wiya reeno ko dagaaki ko yondinora ko dagii ko
fay ɗum ko wajiɓe hoore julɗo ma yo allah wamin e famoje seddude sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain